n'ingingo indengera. Yesu we mbabwira ukuntu hari ingingo indengera. Ukuvuka kwanje nahuye n'ibibazo, namwe murabizi ibiba mu miryango. Banyirukanseho bari benshi, bamwe muri bo bifuza urupfu rwanje. Yesu ahageze aravuga ngo nimbeho, sinza mwibagirwa n'ingingo indengera. Warabikoze, 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 warabikoze. Sinza kwibagirwa ingingo indengera, sinza kwibagirwa ingingo indengera. Yesu we uranyamamaza, baranciye nukuri sinacika. Narafunzwe Yesu aramfungura, bari bazi ko ibyanje birangiye. Yesu ahageze ahita bemeza, sinza mwibagirwa n'ingingo indengera. Nawe mugenzi reka kwiheba, iyo avuze ngo baho niyo yitwa ndiho. Bihorere bavuga ayo bashaka, Imana yacu niyibeshaho. Imana yacu ifite andi maboko. Mwene data nawe mushiki wanje, uyu munsi n'ubijwe ry'Imana niwe nangira umutima. Ushaka kubagiza mu ntambara zikomeye cyane, uburwayi bukomeye, urushako rwakubera ikibazo, imibereho ikagucanga, ariko mu ijuru hari Imana. Niyo waba waraguye ngo amaraso Yesu uzabyuka mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Haleluya. Ndacyayisenga Dieudonne umusakuzi w'ingano akubwira ubutumwa ukuryohera aho uri hose ku isi yose mu izina rya Yesu. Sinza kwibagirwa ingingo indengera, sinza kwibagirwa ingingo indengera. Yesu we ntabaruza, ntabarunabaye, ukansubize mu mubabaro wanjye. Ntabaruza, ntabarunabaye, ukansubize mu mubabaro wanjye. Ntabaruza nkure mwikode, ukansubize Mana muri burende. Ntabaruza, ntabarunabaye, ukansubize mu mubabaro wanjye. Ntabaruza ngize iyi Covid, ukemere ko mfatwa n'iki cyorezo. Ntabaruza, ntabarunabaye, ukansubize mu mubabaro wanjye. Ntabaruza ngize ubu bukene, ukansubize Mana mu muhangayiko. Ntabaruza, ntabarunabaye, ukansubize mu mubabaro wanjye. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo ubayeho ku mugambi w'abarozi, ahubwo ubayeho ku mugambi w'Imana.
ibibazo bizashira, Yesu nagera iwawe ibibazo bizashira. humura humura, Yesu nagera iwawe ibibazo bizashira.